Baš je lijepo. Znači snimamo sa Tešenske tvrđave. Dole je Tešanj. Ovo je lijepo. I sad vidiš utvrđenje, meni treba šta moja država bude jaka, moćna, a nemaš ti od kamena praviti utvrđenje, već od vjernosti kralju i državi, jačanju znanja, obrazovanja, odgoja, morala. Sve je to jako bitno da bi ja, kralj Bosne, bio siguran i da bi vječno opstala Bosna. To je tako bitno. Nekad se moć ispoljavala kroz ovakva zdanja, ali su nam danas potrebna mnogo kompleksnija znanja, svijesti, mudrosti, pronicljivosti, dalekovidnosti. Sve to je jako bitno da bi jedan narod, jedna nacija i njeni narodi opstali ponosno i dostojanstveno. Neka je blagoslov svima onima koji vole i rade za dobrobit sebe samih, za dobrobit mene, države Bosne. Kuda smo došli sada? Da to ne razumijem. A šta je s tim križom? Pa neki arheološki, vjerovatno nalazak, kako je u kamenu ostalo nešto. Ovdje nešto ima osmansko izgleda. Evo, i svako ostavio svoje tragove, samo Bosna nije. Mojačka bitka. Uspije i skoro pobjede daje Allah naslomina Allah, Fatum Kari, Bašir il Mu'minini, obraduju vjernika. Nice. Odakle je to? Iz 1526. godine. Wow. Legio muslimana. Ne Legio, nego Legio. Vidjeli ste, nije.
smo na vrhu u Bjelskom dijelu. Aha, ajde. Evo da ovdje prelijep pogled. Wow. Baš jedin... O, koliko je visoko. Jao. Čovječe. Baš je divno. Ako meni treba jedan pogled na cijelu Bosnu, ali kroz moral, zalaganje, davanje prednosti meni, kralju, državi, nad sebičnim interesima. Tad bi ja mogao da zavladam cijelom Bosnom. Ne može okupator svoj da uzdiže svoja znamenja i svoje biljeke na svakom koraku. Eto, nema se koristi ljuditi, moraš raditi, učiti, zalagati se, izgrađivati se moralno, duhovno, kulturno. Eto, tako. Mislim, evo me, znači ja sam sad na vrhu Tešenske tvrđave. Wow, prelijepo je. Zaista. Fredim. Penjao sam se baš sam morao potrudit dok sam se popeo. Ali sa trudom i zalaganjem dolazi spas. Dolazi dostojanstvo. Dolazi sloboda. Dolazi dobro ovoga i budućega svijeta. Nema bez zalaganja ništa. I čuvanja zalaganja svoga od lopovluka stranog agresora i unutarnjeg ljenčine, da ne kažem izdajnika, koji bi rado dao i prodao Bosnu, sve što je moje i tvoje. Treba se boriti da bi uspjeh došao na svakom polju, pogotovo na polju bratstva i jedinstva, što bi neki rekli. Ali mi imamo svoje bratstvo i jedinstvo. Uvijek smo ga imali. Usprkos agresorima, okupatorima,
i osvajačima. Nisam za sretnik knjige koji dali. I ovo su svi krajevi. Evo došla, šta? Ovo su njihovi, šta? Šta? Herceg. Čim to je to? Nizu. A, to maš. Evo me dakle na vrhu Tešinske tvrđave kod prijestolja kralja i sad razmišljam da li da kralj Bosne da sjedi na ovom prijestolju, ali ne smijem. Zašto? Zato što je to presveto. Puno je truda uloženo da se Bosna sačuva. Moram se nastaviti govoriti. Puno je rano da ja sjedim na prijestolju. Neka je slava svim borcima, šehidima, koji su žrtvovali svoje živote na putu dobrobiti nas koji živimo dobro, koji su oni